Kei te kimi whakautu tētahi whānau I te tari Tiaki Tamariki, e pāna ki ngā whakaritenga a te tari I mua I te tūkinotanga o tā rātou mokopuna. No te rātou I tūkino hiai a Tanisha Walker e tana pāpa whakaangi. Aha kua mauheretia ia, kei te whai whakautu tonu te whānau I ngā āpiha o te kāwanatanga. Nei rā te tipuna whaia o Tanisha Walker, te pepi patu kinongia I te rātou, e tona pāpa whakaangi. It's not something that happens and you just sweep it under the carpet and forget about it, is it? I runga I te hōtaka o marae I nanahi te pūrongo mo Tanisha Walker. I te wā I raroa ia I te kaitiakitanga o tona māma Asha Bourne, ka patua ia e Lance Corkery. Tata ki te 5 tau te whiu a te ture ki a Corkery, ko te mate roro te utu mo Tanisha. Engari I aha te tari SIFS ki te ārai I tēnei aitua. I had actually gone into SIFS and made a notification that if nothing is going to get done, that something bad is going to happen to my moko and she's going to end up on her deathbed. 2 days after I've done that notification, she was in Starship on her deathbed. Well, processes were followed through. We did take the notification that we received in April, we did follow it up, and we did work with a provider, and they were visiting regularly. I'm really keen to hear about this latest claim that we were only told 2 days prior, so I'm really keen to hear the details of who Tina spoke to. Very keen to talk to them. Engari e ai ki a Tina I te rangi nei. Yeah, I'm adamant that I did that. It was 2 days before Moko went into Starship. I made that notification. I said what I said to Richard Ihare. It was a verbal discussion between me and him. Hei tā John Henderson kia te karere I te rānei, kei te mārama ia ki te mamai o te whānau, me tō rātou hia ki te kimi whakautu. I te mutunga ke hei tāna no Lance Corkery anake te he. I whai te tari SIFS I ana kaupapa here, I ana ha te mahi. Kei te whakarite tonu te tari I tētahi hui ki Wainganui I a Tina Nicholson me tōna whānau. Irina Smith, te karere.